ubutaka bwari bwuzuye inkomere bwuzuye n'abapfuye. Dunia ilikuwa imejaa wale ambao wamejeruhiwa pamoja na wale. Les familles étaient plongées dans le désespoir. Imiryango myinshi yari yaguye mu bwihebe. Jamaa nyingi ilikuwa imeanguka katika kukata tamaa. D'autres en grand nombre souffraient du plus cruel dénuement. Indi miryango myinshi yari babaye cyane bitewe no kugira ibyo babura. Na jamaa nyingi ambazo zilikuwa zimeumia kwa sababu ya kukosa vile ambavyo. Déjà maintenant il est des familles dans les besoins. Nanone mbona imiryango myinshi mu makene. Tena nikaona jamaa nyingi ambazo kwa katika uhitaji. Mais cela era augmenta, ariko ibyo nabonye byagendaga byiyongera. Lakini yale yaliendelea kuongezeka siku kwa siku. De nombreux visages hagards et marqués par la vie. Narebye mu maso abenshi mbona hasoherewe kandi watu wengi nyuso zao zilikuwa zimehangaika kabisa. Ibi ni ibintu abenshi mu bateraniye ahangaha barebesha amaso. Haya ni mambo mengi ambao wanaokaa hapa wanayaona kwa macho. Mungu arusanzwe afitiwe, mtu ambaye alikuwa anaishi kwake afitibye, alikuwa na vyake yirondozi byari kura n'ibyarararira, alikuwa anachagua kile ambacho atakula mchana na kile ambacho atalalia. Afite inzu iri mu ibyumba bimwe arangiza umwaka atagezemo, akiwa na nyumba ambayo inakuwa na vyumba vimoja na kufanya mwaka pasipo kuingia ndani. Imiryango myinshi, jamaa nyingi bari mu mahema, wengi wanakaa katika hema hapo kwenye kambi. Utekereza icharararira ni imibare ituma umutwe kile ambacho atalalia ni hesabu ambazo zinaacha kitu kinamuuma. Muri aya magambo, katika maneno haya havuze ko abari bafite ububasha burengera abarenganaga. Ni kusema wale ambao walikuwa na uwezo wa kuwatetea wale ambao walikuwa wanasulumiwa nibo babarenganyaga, wale ndio ambao walikuwa wanawatesa. Ndibuka umunsi umwe, nakumbuka siku moja bari kwikorera imitwaro y'abasirikare, walikuwa wakibeba mizigo ya askari. Umufanda w'umusirikare ati turagenda muri urugendo tugeraho baraturi imitwaro kuchama iroboti nshinze ndakora sisasa ku mutwe. Afande akaambia askari akasema tunaenda katika hii safari, lakini tutakapofika mwisho wa safari ukivaa hii boti ambayo inakatika nitakupiga risasi. Ukamubwiye wiki Ndiye anamwambia ajya gufata abantu ngiyo barikorera imitwaro, akaenda kuchukua watu kule pembeni wakachukua mizigo. Abahuye na prefet des études, akakutana na prefet wa masomo, amukura mu iboko, akamutoa ingoni, akampiga fimbo mbele, arayambara arakomeza basi akavaa boti yake. Muri nawe ashingiye ku mashuri yize n'igifaransa cyinshi atahumugiye hanze n'abatangaye. Basi ule mwingine kwa sababu ya shule ambazo alizokuwa nazo akasema kwenye mnaenda ninapatiwa nitawatangulia. Yadutanze yuko kweli, akatutangulia. Abwira wa mufani, akaambia huyo afani ati musirikare wawe yatsibo, ati askari wako ameninyang'anya haki yake. Abasirikare badikora babwiye ngo base bariba ubwo bigenze bite? Askari wangu mbona nimewaambia wasije wakanyang'anya mtu imeendeka na ngo nsanze yibye wa umumenyi namukuti sasa umukureba mwe. Basi akamwambia kama unajua ule mnyame kuiba ukamjua vizuri na mnionyeshe nitampiga risasi. Akabaturi mitwaro nao kureba abasirikare bari kuza. Acha basi waweke mizigo hapo nao kitazama. Wa musirikare baraja yambaye. Huyo askari akakuja na wa prefect wa musirikare n'uyu. Basi ule prefect akasema huyo askari ndiye yulangoni ndiye aliyetufia. Mula
kuenregistre kurekodi waende kwenye boxi, kwenye speakers, kwa zile boxi zinasema vizuri. Hapa mbele tuko mbele ya kamera. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba. Tunakushukuru Baba mtakatifu, Baba wa Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Tunakushukuru sana kwa ulinzi wako bora ambao ulizidika juu yetu. Wema wako mwingi ulitufunika katika siku hizi mbaya za mwisho, katika maafa mengi na kupoteza maisha kwa wengi hapa na pale. Uhai wetu ulizidika ya kwamba ni wa uthamani mikononi mwako. Ndio maana tungali hai Baba, uhimidiwe milele na milele. Amen. Si kwamba umetulinda tukiwa wenye haki na watakatifu, bali ni neema yako kubwa, kwa maana jua na mvua vinapatikana kwa wema na wabaya, kusudi kuzijirisha kwamba wewe ni Mungu, uhimidiwe milele zote. Amen. Umekubali siku ya leo wana na binti zako wakusanyike nawe wamegee mkate wa uzima, utuburudishe, uhimidiwe Baba. Popote pale ambapo tumekosea kama wana na binti zako, uturehemu kupitia damu ya Kristo mwana wako. Tunapoonekana hapa, tuwe na matumaini ya kwamba pia majina yetu yanaonekana ndani ya kitabu chako cha uzima, tuturudi jina lako. Siku ya Sabato tuna ahadi ya kwamba Yesu alipokuwa duniani huko akitembea akivaa mwili, aliweza kuwaponya wagonjwa mahali popote walipo. Baba, waguse, fukuze magonjwa na maumivu mwilini mwao, wapate raha ya Sabato, washukuru mapenzi yako. Tunawakumbuka wale ambao wanasubiriwa kifungoni Baba, endelee kuwatembelea na kuwafariji, na siku moja tutakapowatoa kwa nguvu zako na uwezo wako, bila shaka tutashukuru jina lako. Amen. Endelea kutusaidia na kutuongoza, Roho Mtakatifu wa mwalimu, nasi tunatulia kimya tukisubiria mapenzi yako yafanyike. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi. Amen. Amen. Turamukanishe mu izina rya Yesu. Amen. Tunasalimiana katika jina la Yesu. Izina barivuze ni Ndege ya Dani. Jina wamenisema ni Ndege ya Dani, na mimi ni Maria Bwana Jonathan. Nuko rero tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Kwa hiyo basi tunaenda kujifunza neno la Mungu. Ni kibazo kibaza mu mbese uhagazute muri iyi minsi y'imperuka kwinguhitana benshi. Ni swali ambalo linaulizwa, unasimama namna gani katika siku hizi za mwisho? Mbona zinawakumba wengi? Wewe uhagazute, wewe unasimama namna gani muri iyi minsi y'imperuka katika siku hizi za mwisho? Hizi minsi z'imperuka ziri guhitana benshi. Wewe uhagazute, zinawakumba wengi. Wishingikirije kuki? Sasa unasimama unaegemea au uhagaze ujuhareba mahali ambapo unasimama? Je, unapatazama? Nizera ko yumvikanye. Naamini ya kwamba neno hili linasikilikana. Ibyanditswe bitubwira ko turi mu minsi y'imperuka. Maandiko matakatifu yanatuambia ya kwamba tunakuwa katika siku za mwisho. Kandi iyi minsi y'imperuka irimo byinshi bizabamo. Tena siku hizi za mwisho zinakuwa ndani mambo mengi ambayo yatatukia ndani. Ariko ndasoma muri Matayo 24 mbereye ku murongo wa 4. Lakini tutasoma katika kitabu cha Matayo 24 tukianzia mstari wa 4. Yesu aho yavuze ati, ariko Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu bayobya. Ubwo muri iyi minsi y'imperuka huzuye abayobya, kandi n'abayoba nabo bakomeza kuyobya. Katika siku hizi za mwisho kunakuwa ndani watu ambao wanadanganya, wanapotea, tena nao wanaendelea kupoteza watu. Yesu avugira ijambo. Yesu alipozungumza neno hili, koko yari yarabanjirijwe na benshi babahanuzi b'inyuma babayeho. Ni kweli alikuwa ametanguliwa na wengi ambao walikuwa manabii wa uongo. Ariko arebye nanone mu minsi y'imperuka, lakini alipoona tena katika siku za mwisho, ko hari ibimenyetso bibiri yafatanije. Kwa sababu kuna alama mbili ambazo aliziambatanisha. Yafatanije kurimbuka kwa Yerusalemu ibimenyetso byo kuangamia kwa Yerusalemu na dalili za kurudi kwake mara ya pili. Yesu abona ko nubwo kuva Satani aguye atarahwemye kuyobya abantu. Yesu akaona hata kama shetani alikuwa ameanguka, lakini alikuwa hajachoka kuwapotosha watu wengi.
kuva Satana aho Satana gwiriye ntiyawemye kuanzia shetani alianguka kutoka mbinguni, hakuchoka kuweza kuwapotosha wanadamu. Ariko Yesu yitegereje mu minsi y'imperuka, lakini Yesu alipotazama katika siku za mwisho asanga ubuyobe bukomeye Satana azabukuba kenshi. Akaona ya kwamba upotofu mkubwa shetani ataweza kuzidisha mara mingi, aweze kuwapotosha watu. Cyo cyatumye Yesu abwira bari bamuteza amatwi ati mwirinde hatagira umuntu bayobya. Ndio maana Yesu aliwaambia wale ambao walikuwa wakimtega masikio akasema, jilindeni mtu asiwadanganye. Kuko benshi bazaza biti izina ryanje bati nije Kristo, bazayobya benshi. Wengi watakuja wakiitwa kwa jina langu ili wapate kuwadanganya watu wengi. Hari umugabo uba muri Kenya witwa Yesu Kristo. Kuna kuwa mwanaume ambaye anakaa huko Kenya ambaye anaitwa Yesu Kristo. Yarayobotswe, aliweza kuandamana na watu wengi. Abagore bajya bamusasira imyenda aharanyura, wanawake wanamtandikia mavazi mahali ambapo anapita. Arubashwe, anaheshimiwa. Muri iyi minsi rero, katika siku hizi basi, hari abagabo bamutekeye umutwe. Kuna watu ambao walimwendea njama, baramubwira bati wa mugabo we, wakamwambia mwanaume, ni igihe kirekire uhamiriza abantu ku maradiyo, ku ma YouTube n'ahatandukanye ngo ni wowe Yesu. Ni muda mrefu ukiwashuhudia watu kwenye radio na kwenye YouTube eti wewe ndiwe Yesu. Kandi ubuhanuzi buvuga ko Yesu naboneka, tena unabii unasema Yesu atakapoonekana agomba kubambwa, ataweza anapasha kusulubiwa kugira ngo acungure abantu ibyaha, ili aweze kukomboa watu dhambi zao. None rero imbere ya leta, sasa wewe hapo mbele ya serikali, mbere y'abaturage, mbele ya wakaaji, turakubamba, tutakutundika. Nta migaryo zirimo urasha hose tukakuhinda na leta, kwenye utaenda kote tutakuhinda na serikali. Turakureka gusa arukutwakari Yesu, tutakuacha kabisa kama unatukania kwamba wewe ariko ucemera ngo Yesu. Lakini kama unapoendelea kukubali kwamba wewe ndiye Yesu, urabambwa, utatundikwa, uratucungura none no, utatukomboa leo. Bamugaba igitero gikomeye, wakamupiga. Ntabwo ari hibereyeho, ntabwo ari hibereyeho, ariko sema ni samiyati yao ni ambali haiko kusema ni mfano ambaye ilipita zamani, zabaye muri ukwezi kwa karindwi, lakini amekuwa katika mwezi wa 7. bamukurikirana wakamfuata kwake, turakubamba, wakasema tutakuzimisha. Nimigaryo zirimo, hakuna hata mzaha. Ubwo wayobotswe kuri Yesu, kwa kuwa umeandamanwa na watu wengi, utasurubishwa, utaweza kusurubishwa. Mugabana kumwe Bwana akakimbia, ariruka, akakimbia, baramukurikira tu, wakamfuata tu. Abanyamakuru barasa, wenye wapasha habari wakasema eti umugabo yiyemeje ko ari Yesu. Huyu bwana amejidai, amejiita kandi Yesu ubuhanuzi agomba kubanga agacungura abantu. Tena Yesu katika unabii anapasha kutundikwa wakomboe wanadamu. None darahageze ari kwiruka. Ona sasa kwenye anafika hivyo na kimbia. Wa mugabo urabivuga iki? Wewe mwanaume unasema ati je mpagaze mu Baheburayo 9, na mimi hapa nasimama katika Waebrania 9 ahavuga ko Yesu nabanga azapfa rimwe ntabwo azavuga kabiri, ambapo panasema kwamba Yesu atakaposulubiwa atakufa mara moja tu, haiko mara mbili. None rero Yesu yarapfuye ntabwo kuvuga kabiri. Yesu sasa amekufa, atakufa mara ya pili. Abamuhinga bati aho wapfuye si wowe, wakamwambia eti ule ambaye amekufa haiko. Warababwira ati rero mumbamba nibishoka leta mutabana, hamutanitundika, haiwezekani, serikali muweze kunisaidia. Aho yahavanywe na leta n'abagabo, ariko na n'uyu munsi ni Yesu. Hapa aliweza kutosheshwa hapo na wanaume na serikali, lakini hata leo angane nasema ya kwamba igitabo kiratubwiye ngo mu minsi y'imperuka abantu benshi bazaza biyita izina ryanjye bati Kristo, kandi bazabijya. Watu wengi watakuja kwa jina langu wakijiita Kristo, tena watawadanganya wengi. Muzumva iby'intambara n'imbubazi intambara, mutasikia mambo ya vita na matetesi ya vita. Mwirinde mudahagarika imitima, jihazarini kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izabitaraza. Ishanga rizatera irindi shanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazaba inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe. Imana idufashe cyane. Muri aya magambo y'ubuhanuzi
aho ngaho wareka tukagenda waje. Muri aya magambo Yesu avuze katika maneno haya ambayo Yesu Kristo anayasema ya unabii, hazabaho intambara. Anasema kutakuwa na vita. Mwirinde kugira ngo mudahagarike imitima. Yazarini ili musije mukakatishwa mioyo yenu tamaa. Intambara zisanzwe zihagarika abantu imitima. Vita zinawafanya watu wahangaike mioyo. Intambara zituma abantu bahunga. Vita zinafanya watu wakimbie. Intambara zituma abantu bava mu byizerwa. Vita zinafanya watu watoke katika imani. Yesu aravuze ati, Yesu anasema eti mwirinde mudahagarike imitima. Jilindeni msiweze kuhangaishwa mioyo yenu. Bihamya umuzingo wa mbere 97. Katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la kwanza ukurasa wake ni wa 97. J'ai vu venir une plus grande détresse que celle que nous avons connue. Nabonye akaga gakomeye cyane kabwiririye isi tutigeze kumenya. Niliona shida kubwa inaangukia dunia ambayo hatukuwahi kuona. Des grandes armées se livraient bataille et j'ai entendu les fracas des canons. Ingabo zari zihanganye kandi numvishe guturika kw'imbunda. Majeshi yalikuwa yamepambana sana, tena nikasikia sauti za les chocs des armes, kusakirana kw'intwaro, silaha nzito zikibishana, les bruits de combat corps à corps, numvishije urusaku w'abahanganye bakorana ku mubiri. Nikasikia sauti ya wale ambao walikuwa wakipambana wakigusana bega kwa bega. Les gémissements et prières de mourants, numvaga gutaka n'amasengesho y'abapfa. Nilisikia kilio pamoja na maombi ya wale ambao étaient couverts de blessés et de morts. Ubutaka bwari bwuzuye inkomere, bwuzuye n'abapfuye. Dunia ilikuwa imejaa wale ambao wamejeruhiwa pamoja na wale. Les familles étaient plongées dans le désespoir. Imiryango myinshi yari yaguye mu bwihebe. Jamaa nyingi ilikuwa imeanguka katika kukata tamaa. D'autres en grand nombre souffraient du plus cruel dénuement. Indi miryango myinshi yari babaye cyane bitewe no kugira ibyo babura. Na jamaa nyingi ambazo zilikuwa zimeumia kwa sababu ya kukosa vile ambavyo. Déjà maintenant il est des familles dans les besoins. Na none mbona imiryango myinshi mu makene. Tena nikaona jamaa nyingi ambazo zilikuwa katika uhitaji. Mais cela ira augmenta, ariko ibyo nabonye byagendaga byiyongera. Lakini yale yaliendelea kuongezeka siku kwa siku. De nombreux visages hagards et marqués par la vie. Narebye mu maso abenshi mbona hasuherewe kandi watu wengi nyuso zao zilikuwa zimehangaika kabisa. Ibi ni ibintu abenshi mu bateraniye ahangaha barebesha amaso. Haya ni mambo mengi ambao wanaokaa hapa wanayaona kwa macho. Umuntu warusanzwe afitiwe, mtu ambaye alikuwa anaishi kwake, afitibye, alikuwa na vyake yirondozi byari kura n'ibyarararira, alikuwa anachagua kile ambacho atakula mchana na kile ambacho atalalia. Afite inzu irimo ibyumba bimwe arangiza umwaka atagezemo, akiwa na nyumba ambayo inakuwa na vyumba vimoja na ufanya mwaka pasipo kuingia ndani. Imiryango myinshi, jamaa nyingi bari mu mahema, wengi wanakaa katika hema hapo kwenye kambi. Utekereza icarararira ni imibare ituma kufikiri kile ambacho atalalia ni hesabu ambazo zinaacha kitu kinamuuma. Kuinjira mu hema ni ukwigonda, kuingia katika hema anashikunja. Ubwo kandi niba ageze aho barateka anageza hararara. Basi kama atafika kwenyewe atapiga, ageze aho baratekera wakati anafika mahali ambapo watapikia chakula na ni tayari ni hapo hapo sebuleni hapo ambapo atalala. Katika hema hiyo anakuwa ni pale pale atapigia na hapo hapo ndipo atalala. Sinaweza ni no kumabuye, sio kwamba tena ni pazuri ni juu ya mawe. Nabonye imiryango myinshi yavuye mu bwihebe. Niliona jamaa nyingi zimeanguka katika kukata tamaa. Hari abatabona ibyo barya ku manywa, ntibabone n'ibyo barya nijoro. Hawatapata chakula mchana, hawatapata na kile cha jioni. Ku buryo basuye ugasoma mu maso habo wahasanga ibimenyetso by'inzara. Kwa jinsi unapoenda kuwatazama unakuta katika macho yao utasoma ndani alama za njaa. Kugira ngo umuntu akomeze kwizera Imana no kwikiranukira uko yari asanzwe akiri kuendelea kuamini Mungu na kuwa mwenye haki,
kama vile alivyokuwa katika nyumba kwake huko. Bisaba masengesho menshi. Inaomba maombi mengi. Niyo mpamvu ikintu kitukoza gutese tuhagaze muri iyi minsi iteruza tunasimama namna gani katika siku hizi za mwisho, mbona zinawakumba wengi. Ngo nabonye inkomere zuzuye kwisi. Nasema eti aliweza kuona majeruhi ambao wanajaa duniani. Kandi benshi muri izo nkomere, tena wengi katika yale majeruhi. Mubwiriza yavuze ko mubiri alisema bari bakomerekejwe n'abari bashinzwe kubarindira umutekano, walikuwa wamejeruhiwa na wale ambao walikuwa wanahusika na kuwalindia usalama. Mubwiriza kane suyi inyuma mbona ibyagahato byose bikorerwa munsi y'ijuru, mbona n'amarira y'abarengana babuze kirengera, ububasha bwari bufitwe n'ababarenganyaga kandi ntibari bafite uwo kubahumuriza. Kisha nikarudi na kuona mazalimu yote yanayotendeka chini ya jua, na tazama machozi yao waliozulumiwa ambao walikuwa hawana mfariji, na upande wa wale waliozulumu kulikuwa na uwezo, lakini wale waliokuwa hawana mfariji, wale walikuwa hawana mfariji. Muraya magambo, katika maneno haya havuze ko abari bafite ububasha burengera abarenganaga. Ni kusema wale ambao walikuwa na uwezo wa kuwatetea wale ambao walikuwa wanasulumiwa ni babarenganyaga, wale ndio ambao walikuwa wanawatesa. Ndibuka umunsi umwe, nakumbuka siku moja bari kwikorera imitwaro y'abasirikare, walikuwa wakibeba mizigo ya waaskari. Umufanda w'umusirikare ati turagenda muri urugendo tugeraho baraturi imitwaro kucama iroboti nshinze ndakora sisasa ku mutwe. Afande akaambia askari akasema tunaenda katika hii safari, lakini tutakapofika mwisho wa safari ukivaa hii boti ambayo inakatika nitakupiga risasi. Ukamubwiye wiki Ndiyo anamwambia ajya gufata abantu ngiyo barikorera imitwaro, akaenda kuchukua watu kule pembeni wakachukua mizigo. Abahuye na prefet des études, akakutana na prefet wa masomo, amukura mu boti, akamutoa amuhabye inkoni ibiri, akampiga fimbo mbili, arayambara arakomeza. Basi akavaa boti yake. Muri nawe ashingiye ku mashuri yize n'igifaransa cyinshi ataho mu gihe ndahanze nabatangaye. Basi ule mwingine kwa sababu ya shule ambazo alizokuwa nazo akasema kwenye mnaenda ninapatiwa nitawatangulia. Yadutanze yuko kweli, akatutangulia. Abwira wa mufani, akaambia huyo afani ati musirikare wawe yatsibote, ati askari wako ameninyang'anya haki yake. Abasirikare bagikora babwiye ngo base bariba ubwo bigenze bite? Askari wangu mbona nimewaambia wasije wakanyang'anya mtu imeendeka na ngo nsanze yibye wa umumenyi namukuti sasa umukureba mwiza. Basi akamwambia kama unajua ule mwenyewe kuiba ukamjua vizuri na mnionyeshe nitampiga risasi. Akabaturi mitwaro nao kureba abasirikare bari kuza. Acha basi waweke mizigo hapo nao kitazama. Wa musirikare baraja yambaye. Huyo askari akakuja na wa prefect wa musirikare n'uyu. Basi ule prefect akasema huyo askari ndiye huyu. Arabaza ngo wamitegereje neza? Akamuuliza umemtazama vizuri? Ati nibyo mongiri arayamba. Eti ni kweli kabisa njoo hii anaiva. Wa musirikare ni gute? Wewe askari ni namna gani? Ati fandi ukuntu bambeshere igihe cyose banshiragaho n'abantu bapfuye gera mu nje wabishe fandi kandi fandi umuntu ahora abambeshera nabo kureba fandi. Basi afande unajua kisi wananidanganyia yako wananiwekea wananitiaka kwa na watu ambao walikufa zamani kabisa. Wa fandi yakubise ngoni wa prefet y'umugo ati niki kiguteye kubishe musirikare wawe. Ndipo ule afande alikamata fimbo akaipiga prefet mgongoni akasema ni kitu gani kimesababisha? Wa musirikare oya wamwambuye na amwongera ingoni. Huyo askari naye akamuongezea fimbo nyingine. Mufanda ati mukurikirane. Afande akasema eti mfuate kugira ngo zakubeshe imbere ya fandi. Kwebwe bari bikoreye imitwaro kare twamenye ibanga. Hao ambao walikuwa wanabeba mizigo walikuwa wametambua hiyo siri. Wamufanya wamuprefagenda yiruka. Huyo president akaenda akikimbia Ngote iraheze. hapo kiatu yake Ayengerekaho inkoni. na akachapwa mazigo. Ububasha bumurengera. Kusema nguvu ambazo zingeweza kumtetea bwari bufitwe n'abari bari kumurengera. ilikuwa na yule ambaye alikuwa anamtetea. Ico gitumye Salomo avuga ngo nsubira inyuma mbona amarira y'abarengana babuze kirengera. Hapo Sulemani ndiye anasema kwamba ninaporudi nikaona machozi ya wale ambao wanateswa.
kandi ngo ntibari bafite uwo kubarengera, ambao hawakuwa na mtetezi. Ububasha bwo kubarengera bwari bufitwe n'ababarenga, na nguvu za kuwatetea zilikuwa kwa huyo mtesi wao. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryongera kutubaza ritese tuhagaze dute, wowe uhagaze ute muri minsi y'imperuka turi kwitarabesha? Maana neno linatuuliza unasimamaje katika hizi siku za mwisho ambazo zinakumba wengi. Imana itugirire imbabazi cyane. Amen. Aturehemu sana. Muri Yesaya 24:17 kugeza 21 24 Isaya wanatueleza hivi. Hari ijambo nanone litubwira ngo, kuna neno ambalo linatuambia hivi 24:17 wa muturage w'isi we ugoba n'urwobo n'umutego bikugezeho, nukuhumurusa kuko azagwa mu rwobo, uzatuhumurusa kuko azagwa mu rwobo, urirangwa kuko urwobo umutego uzamufata, kuko imigomero yo mu ijuru igomorewe kandi ifatiro z'isi zikanyeganyega. Isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane, isi izadandabirana mu musinzi kandi izanyeganyezwa n'ingando, igicumuro cyawe kizayemerera kandi izagwaye kongera kubyuka. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Asante sana. Muri aya magambo hatwereka uko isi yo mu minsi y'imperuka izaba imeze. Kwa maneno haya yanatuonesha siku za nyakati za siku za mwisho. Hazaba hari ubwoba, kutakuwa hofu. Hazaba hari ubwobo, kutakuwa hata shimo. Hazaba hari umutego, kutakuwa hata mtego. Ubwoba hofu ni nzamera nte, nitaishi vipi, izabifasha abakire, itakuwa imewashikilia matajiri, izabifasha abakene, na wahitaji bose bazaba batera ubwoba, nuko bararya, nuko baranywa, bazaba bafite ubwoba bwinshi, ndetse n'ibibakikije bizaba batera ubwoba. Watakuwa na hofu kwa maisha yao na yanayowazingira nayo itakuwa imewashikilia. Hari ubwobo, kuna shimo tayari, ni inyigisho z'ibinyoma, mafundisho ya uongo. Hari umutego, kuna mtego, n'ukwifuza ibyerekeranye nuko warya, nuko wanywa, bizaba umutego uzawugwamo nawe ntabwo azawuvamo. Ni kutamani kile ambacho utakula, utakachokunywa, na hiyo itakuwa mtego ambayo itawakumba wengi. Ibyo bizazanira isi umubabaro ukomeye cyane. Hiyo italetea dunia maumivu makali sana. Yesaya 13 Isaya 13 atubwira ibyago bikomeye bizagwirira abatuye ku isi. Unaeleza shida kubwa ambazo zitawaanguka. Bari bihumbiye mu magambo avuga ibihanuriro rwa Babuloni Yesaya mwene Amosi yabonye. Nimushinga ibendera ku musozi muremure w'ubutayu, muharangurure ijwi, mubarembuze kugira ngo binjire mu marembo y'imfura. Nategetse intore zanje kandi nahamagaye ingabo zanje z'intwari zishimana ubutwari ngo zimara uburakari. Nimwumve ikiriri cy'abantu benshi mu misozi miremire kimeze nk'icishanga rikomeye, mwumve n'urusaku rw'amahanga y'abami ateranye. Uwiteka nyir'ingabo aragera ingabo zo kuja mu ntambara, baraturuka mu gihugu cya kure ku mpera y'isi, bazanye n'Uwiteka n'intwaro z'uburakari bwe ngo barimbure igihugu cyose. Nimworoge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi, uzaza ari umunsi wo kurimbura uturutse gushobora byose. Ibyo bizatuma amaboko yose atendebuka n'umutima w'umuntu uzakuka. Baziheba n'uburibwe bizabafata, bazababara nk'umugore uri kunda, bazarebana bumirwe kandi mu maso habo hazatugengeza hase n'umuriro. Dore umunsi w'Uwiteka uraje, uzazana uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi, uhindura igihugu mwirare, urimbure n'abanyabyaha bo muri cyo bagishiremo. Inyenyeri zo mu ijuru n'ubukaga bwazo ntibizaka, izuba ntirizarasa, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Mbega aya ni amahano akomeye cyane azagwirira abatuye ku isi mu minsi y'imperuka. Hii ni machafuko ambayo yataangukia ulimwengu siku za mwisho. Muri ayo makuba akomeye, katika hizi siku za mwisho, nzahana ab'isi mbahora ibyo bakoze bibi, n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo. Nitaadhibu walimwengu kwa mabaya walioyatenda. Nzakuraho ubwibone bw'abibone n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi. Nzatubya abantu babe ingume kurusha izahabu nziza, ndetse umuntu azaba ingume arusha izahabu nziza ya ofiyi. Nicyo kizatuma mpindura ijuru n'isi, isi nayo nkayinyeganyeza ikava hayo, bikoreshejwe n'umujinya w'Uwiteka nyir'ingabo.
umunsi urakaribyo kaze Imana ihimbaze. Amen. Abaswahili muendelee kusoma. Kubarakomeza gusoma Wale ambao wataendelea kusoma amasaza asahurwa, hata manyumba yataporwa, abagore basendwa ku gahato, wanawake watabakwa, imiborogo n'amarira bizagaragara mu mayira yose, kilio na maombolezo itapatikana mahali popote, ubwihebe no gusuhuza imitima bizaba kuri buri muntu wese, machozi na hofu itakuwa kwa kila mmoja. Maze sasa ibyanditswe byongera kutubwira ko muri ayo mahano, muri ayo makuba akomeye cyane azaba ameze atyo. Maandiko yanatueleza katika shida hizo kali ambazo zitakuwa zimeikumba ulimwengu. Ni ibihamya umuzingo wa mbere muri 355. Kombo la kwanza 355. Urakoze cyane. Baratubwiye ngo the dreadful state of our nation call for the deep humility on the part of God's people. The one of impotence empire which should now engross the mind of everyone is, I'm prepared today of God, can I stand the trying test before me? Amahana komeye y'amakubateye ubwoba ari ku bwoko bwacu. Shida kubwa ambazo ni za kuogofya ziko kwa taifa letu. Turugarijwe, tunazuiliwa. Abenshi bashimishwa nuko bukeye bakababazwa nuko bwije bitewe no gutekereza ibirakurikiraho. Wanafurahia usiku kucha lakini wanaogopa wakati usiku inapoingia. Wayo makubateye ubwoba aradukikije ngo cyane cyane ubwoko bwacu, ishanga ryacu riri mu mazabira. Shida hizo zinatuzunguka hasa kabila letu limo ndani ya shida kubwa zaidi. Ndahamagarira abantu kwicisha bugufi. Ninawaita watu ili wanyenyekee. Kandi bose bakibaza ikibazo cy'ingenzi kibaza ngo wote wajiulize swali hili la muhimu ambalo linauliza hivi: mbese naba niteguye umunsi ukomeye w'Uwiteka? Najiandaa siku kuu ya Bwana? Naba mpagaze nte mu kugeragezwa gukomeye kivipi katika majaribu haya makubwa? Mani habicyubashe. Wiki ni ikibazo buri muntu wese ufite ubwenge agomba kwibaza. Hii ni swali ambalo kila mmoja anapaswa kujihoji mwenyewe. Ko ubwicanyi buri hose, kwa sababu mauaji yako mahali popote. Abari bakwiriye kurengera abantu nibo babarenganya. Wale ambao wangeweza kutetea watu ni wao ambao wanawatesa. Amaraso arameneka impande zose. Damu inamwagika kila mahali. Uhohosi n'urugomo birakorerwa hadukikije. Maasi na uasi inaendelea mahali ambapo ubujura n'ubusahuzi, wizi na uporaji biri impande zose. Yote yako katika pande zote. Atese naba niteguye nte guhagarara muri iyi minsi yo kugeragezwa kandi ndiye ndaaje kusimama katika siku hizi za majaribu mbaya. Muri iki gitabo, ndani ya kitabu hiki ku rupapuro rwa 360 360 harimo amagambo atubwira ngo kuna maneno yanaendelea kusema hivi: wizi ntambara zikomeje kuyogoza ibintu, vita hii ambayo inaendelea kuchafua mambo, ngo uziyoboye generali mukuru wateye urwango n'uburakari no kwigaragambya ngo amaraso ameneka ari menshi nk'amazi, ngo great general in this world ni Satani. Yule ambaye anaongoza vita hii, ambaye ni jemadari mkuu, ambaye amesababisha maasi haya, ambaye amesababisha uovu huu, si mwingine ni Shetani. Ngo Satani ni uhagurutsa bigaragambya bagashira amabuye mu muhanda, bagatwika imodoka, bagatwika amazu, bakaje gutera n'inzego no ku state house ya government. Ngo ni Satani uyoboye abo basore batera ibuye ari babiri, ibuye kilo 300. Shetani ndiye anaongoza hao watu kufanya maovu, kuweka mawe barabarani na kubomoa manyumba za wakuu. Ni Shetani ambaye anaongoza hayo. Ngo ntabwo Satani agarukiraho. Shetani hataishia hapo. Ngo ni uyobora abafite intwaro ngo baje gutera igitero nabo bazi ko batazatsinda, kugira ngo nibagerayo batsindwe, abo bateye babice bagarame hasi ari abasirikare bameze nk'ibyatsi batemaguye. Ngo Satani ajanezezwa n'umunyamaraso. Shetani anafurahia watu anaongoza vikosi kwenda kupigana na anajua kwamba hawatashinda, ili wale wanaowaendea wawaue wamalize. Shetani afurahia mugome. Hiyo ni uasi, ni uadui. Wayobora igitero ngo nabo bakagitera bazi ko ho bateye batarahatsinda, akababwira ngo muragenda, akijua ya kwamba hawatanyakua ushindi bali watashindwa, lakini wauawe. Shetani afurahia hiyo. Ngo bagerayo ngo bakicwa bagatemagurwa nk'ibyatsi. Wanapofika huko wanakatakatwa kama vile majani. Ngo maze Satani akanezezwa n'izo mirambo z'izo ngabo zigaramye ku misozi, kuko nta kintu
binezeza Satani kwisi ko kubona amaraso yamenetse. Shetani anafurahishwa na mizoga hiyo ambayo imetawanyika katika uso wa dunia, kwa sababu shetani hupendezwa na kuona damu inapomwagika. Uhagazuti. Je, unasimamaje katika siku hizi za mwisho? Kwa sababu nyakati hizi zinapoteza wengi. Urupapuro rwa 363 wazakaza ubugome, atazidisha uasi. Ngo muri rwego rwose na buri tsinda ryose azariha kwigaragambya no kwigomeka ngo amaraso akunda ameneke. Kila ngazi zozote na kila kabila zozote atawaweka kuwa waasi ili waweze kujiweka juu. Shetani ni nini atafanya? Muri minsi yabonye umugabo n'umugore bari bikorwa na kukanduka kabije. Aliona mke na mume wakigombana kwenye video. Umugabo muzukuru n'umwezi afite ibisigira ku buryo umugore yabonye kubona hakorose akiruka. Kwa mtazamo wa mwanamume huyo alikuwa na nguvu kiasi kwamba angeweza kushinda. Alikuwa mugore nawe yarageye gurumuko, lakini huyo mke naye akachukua mwiko akubita umugabo, akampiga. Umugabo nawe aramuhereza mume urambikana babo mu masahani, bararwana kacucu karirenga, akamshia sahani sene nuko muneko tunezeza Satani. Hizo sene kama hizo ndizo zinamfurahisha. Everything is preparing for the great day of God. Ibintu byose bifite ku munsi ukomeye w'Imana. Kila mambo yote yanajiandaa siku kuu ya Mwenyezi Mungu. Time will last a little longer until the inhabitants of the earth have filled up the cup of the iniquity. Erega batuye kwisi basigaje igihe gito ngo bayabujije igikombe cyo gukiranirwa kwabo. Wanaokaa ulimwenguni wanabaki na muda mchache ili waweze kujaza. And then the love of God which has so long sublimated will awake. Hanyuma yuko abaturage bose bazabujije igikombe cyo gukiranirwa kwabo, uburakari bw'Imana bwakomeje kubikwa igihe kirekire maze gusukurwa kuri kwisi. Baada ya kujaza kikombe cha uasi wao, hasira ya Bwana itakuwa imefika wakati na kumwagwa katika ulimwengu mzima. Muri iyo minsi y'imperuka, katika siku hizi za mwisho, mu gitabo cha Timotheo ya 2:3 kugeza uhereye ku murongo wa 1 kugeza kuri 5, waraka wa Timotheo wa 2:3 maranditse mumenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birusha. Jueni ya kwamba kutakuwa nyakati za hatari. Abantu bazaba bikunda, watu watakuwa wakijipenda. Wili jambo ryavuzwe n'umwuka ngo abantu bazaba bikunda rirasobanurwa ngo ili neno ambalo limenenwa na Roho ya kwamba watu watajipenda lina maelezo kama haya. Bizagera ubwo umugabo araza ararya kubwo kwikunda, yime n'umugore bashakanye, yime n'abana yabyaye, yime n'abaturanyi, yihaze kuko ihame rivuga kwikunda bizatuma ntakamuvaho. Itafika wakati mwanaume atakula chakula na kumuimba yule ambaye amempakulia chakula anajifurahisha mwenyewe bila kumjali yule ambaye. N'umugore nawe naronka, na mke naye anapofanikiwa ihame rizamureba, azimu umugabo bashakanye, yeye atamuimba mumeo waliolewa pamoja. Birahari kandi na hayo yapo. Aho umugore abwira abana ati muteke sataraza turageza hangani tukibiriye. Mwanamke anawaambia watoto pikeni chakula, baba yenu atakuja na mnajua kwamba anapokuja hana maana. Ngo kwikunda kuzafata umwanya munini ngo kandi nikumara kugera mu itorero. Ngeze mu gitabo bita Our High Calling, wamagarwa kwacu gukomeye urupapuro rw'189 haravuze ngo kwikunda nikumara gushinga imizi mu itorero. Ukurasa wake wa 188 wanasema ya kwamba 89 kwamba watu wakijipenda inapofika ndani ya familia, nuko kwikunda kuzakamura iby'umwuka mu bagize itorero. Hiyo umimi itaondoa mambo ya kiroho ndani ya kanisa, kandi uko kwikunda kuzasenya kandi kusigingiza itorero, na hiyo umimi itabomoa na kuzoofisha hata kanisa. Ngo kuko kwikunda kwakomeje kuba ikigirwamana gikomeye kandi abantu benshi kwa sababu kujipenda imekuwa miungu ambayo kabisa ni miungu mikubwa sana. Nuko kuruka na 88 na ubifuzwa mu byose 636 tumaini na vizazi vyote 636. Aha, haranditse ngo mu gihe ibimenyetso byo kuza kwa Yesu bigenda byiyungikana, wakati dalili za kuja kwa Yesu zitaendelea,
abantu bari kwirukanka ku isi, watu wanakimbia duniani bashaka amafaranga, wakitafuta pesa, kandi amenshi ngo bayaronka mu buhemu, na pesa nyingi huzipata kwa makosa. N'uburyo bwo kuyaronka mu buhemu barabwiga, biga uburyo bahemuka bakayageraho, wanajifunza namna ya kuzulumu ili waweze kufikia pesa hizo. biga byose uretse Bibiliya, Wanajifunza mambo yote pasipokuwa ndani Biblia. none uhagazute muri ibyo bihe. Je, unasimamaje katika nyakati hizo? Noneho ahaheruka Mahali pa mwisho kwa kitabu hicho nuko dusabwa guhagarara muri iyi minsi, ni jinsi tunadaiwa kuwa na kuchukua msimamo wetu katika siku hizi, nyakati hizi, kugira ngo Yesu nagaruka twaba turiho cyangwa tutariho, tuzabe twarapfuye, tuzabe twahagaze mu mwanya mwiza. Turamutse turiho Yesu akagaruka, azasajye duhagaze mu mwanya mwiza. ili Yesu anaporudi tukiwa tungali hai au tumekufa, akute sisi tulishasimama katika nafasi nzuri. Ngaho Zaburi 60:13-14. Zaburi 60:13-14. Hari aya magambo atubwira ngo Kuna maneno ya utabare umubisha, kuko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Imana izadukoresha iby'ubutwari, kuko ariyo izaribata ababisha bacu. Imana ihabwe. Amen. Hakenewe abantu bareba ku Mana. Kunahitajika watu ambao wanamwangalia Mungu. Ubwo hari ubwihebe, Kwa sababu kuna kutofika, yani ukata tamaa na kutupa matumaini. na kutupa matumaini tayari. Na none hakaba hari ukumeneka kw'amaraso, Na kuna kumwagika kwa damu. hari inzara, Kuna njaa. hari ibishitsi, hari indwara z'ibyorezo. Kuna tauni. Ngo hakenewe abantu bamenye ko gutabara kw'abantu nta kamaro, bakura amaso bakareba ku Mana. Kunahitaji watu ambao wanajua ya kwamba hakuna msaada mwingine ila kuangalia Mwenyezi Mungu. Mu bihe ngibyo bibi, Katika nyakati hizo mbaya, Danieli 11:32, Danieli 11:32, abantu b'Imana bareba ku Mana dore uko bazaba bameze. watu wa Mungu ambao wanamwangalia Mungu, tazama wataishi kivipi. Haranditse ngo Wanaandika abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga, ariko abantu bazi Imana bazakomera, bakora iby'ubutwari. Imana ihabwe. N'ibyo bihe bibi, katika nyakati hizo mbaya, abantu baca mu isezerano, wale ambao Satani akoresheje imbaraga z'Uburayi, kupitia nguvu za Ulaya, Satani azabayobesha kubasheshenga, Shetani atawadanganya. ariko abantu bazi Imana ya, Lakini watu ambao wanajua Mungu wao bazakomera, wataimarika.